Di dîroka Sûriyayê de yekem care festîvalê Goha Mezin bi beşdarbûna zêdetirî 240 kampanî û navnîşaneyên markeyên cûr bi cûr dêldar xistin. Festîval bi sponsoriya kampanya Kerîmiya Rêklaman li Parka Azadiya bajarê Qamişlo li dar dikeve û heya 5 rojan birêve diçe. Di roja yekem a festîvalê de hunermend Umer Silêman stranên xwe yê gelêrî gotin û kêfxweşî li ser wê beşdaran xuyabû. اف فيستيفال مجالات قال لك كيف تكونش خلق يك جوي ام يعني بيتر خلق عالم عارفين سر هبدو وتشتغل قامش لو حاضر كاس قامش ونزاني من جوهنا اشغني ولو كسن اجدر في قامش باش داربونا شركات هنا قال لك بدا اشتراك بونا مشاركه كرنا اف مجالات بتكيش من تيفر ومجالات بتكي بيتر تجاره دانو ساندن بيتر شد استيراد وتصدير بيتر شد جرايه كمينه يعني متكفنا وكا فيستيفال لك وك بيناك دوله مصن و ام وكا شركات طاقه شمسيه يعني كطاقات متجدده ام كتنا في فيستيفال دجبرجو دمي نهاكي دمي بريمه ليا دمي طاقات متجدده وكسنليك على يعني طاقه شمسيه خوشنا منتجاتي خو عمدن ناسكرن خلكيره وما قالك عروض جي مدانا اخويا كرن فيدا كده اقبال جي باشو وحركه جي باشو مهاتن نشبو كانوا عم بفروشن مهاتن محلات خبيش خلكيكن وك اعلانك ايش مره ام نتني هاتن شبو كان بفروشن ماديات نشبو لهم هاتن قال كي ام قال كيف خوشن تشكيلو فدبو ام بهفين تشيلو تنفب وی روزانه کنسرتین هنری با آمدبونا هنرمندین دروی روجاوای کردستانی هر وها هنرمندین هرمی و کسایتین خودی بباندور بین لدار خستن. تاویوی با آوایی که روزانه دی 3 خلات جی کامپانین بشدار لسر لیدانان ورن بلاف کرن.